Pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecraft Pocket Edition preživljavanja. Korto sam bio najavio u onoj Hunger Games epizodi da ćemo snimat. Čekaj da... I da, to je to ravno područje gdje ćemo mi preživljavati. Idemo odmah da sakupimo malo drva. Pa krećemo. Epizode, sad ne znam točno koliko će biti dugačke, kako bude, zavisi. I da, danas je nedjelja, nisam snimio Hunger Games epizodu, to će izaći u sljedećoj nedjelji, tako da... Bilo je 2 lajka na epizodi, dobra je epizoda ispala po meni, a sad vama kako se svidjela, zavisi. Ajde, još ćemo malo skupiti drva i odmah ćemo otići napraviti rudnik. Napravit ćemo ovdje da sad tamo ne kvarimo prostor. Samo malo da vidim. Ok. Mislio sam da je difficult uključiti pa da ga isključim. Već mi to ide na živce, lakše bi jedino da igram ovako na kompjuteru Minecraft, onda difficult bi bio stalno uključen, bog te. Ovako ovaj Minecraft ne bi se ne usudio. I onda će sljedeće epizode izlazi ovo preživljavanje. Hunger Games, kako preživljavanje. Za preživljavanje to ne znam koji će po danu izlaziti, zavisi. Da napravimo odmah i chest, da možemo stvari postaviti. Da ja produ sam otvorim. Sutra je kod nas Kira i možda bude koji vlog izašao, ali ne vjerujem. To će možda biti na mome kanalu. A bit će nekad, ko zna šta će se dešavati sve. Ok. Idem sad da kamenjat kupimo. Ne treba nam puno. Možemo odmah i živjeti ovdje, ovako, malo za početak. Sad ne znam, hoće se šta vidjeti u videu. Ugljen, eto, odmah idemo sad napraviti baklju. Pa ćemo odmah nastaviti kasnije. Čekaj, di sam, ja gledam bog te di je. Ne jebim ti. Da, sad sam napravio ovaj vrag, a dobro. Nije ni to loše. Možemo odmah i pečnicu napraviti, ne bi ništa škodilo. Ovako, neka odmah bude sve tu nakup. Ne, fuck jebim ti. Nešto mi šteka i onda mi se sami bog te postave, bog te pita šta se radi. Evo ako sada se bolje vidi. Ovdje ćemo za početak živjeti. Možda u sljedećoj epizodi budemo pravili kućicu. Onako mini kućica. I više nećemo mijenjati ova preživljavanja i to. Od ovoga sada krećemo normalno. Hajde. Morat ćemo napraviti ovaj vrag, kameni, kramp, da brže ovo riješimo. A dobro, sada ćemo potrošiti ovaj drveni, pa da ne stoji. Šta ćemo praviti drugi, ako imamo ovaj još, logično. Okej. Ajde, jedimo ovaj. Ajde, ovo se postavi bol. Ovako da ne spademo ovdje još.
Još malo oruši baklju. Jo, bog te, ćemo mi još izbiti tamo gdje voda je. Imam osjećaj da hoćemo. A dobro, dovoljan je ovaj mali prostor za početak, nakon i to sve. Ajde. Jo, ajde pukni više ovaj kramp. Evo. Bog te 13 ugljena imamo, Kako to naš puno, bog te. Ajde, postavljamo ove stvari. Napravimo bolji kramp. Da, mi sikeru i te stvari, a ne samo krampu. To, mač, ovaj vrag, ide malo ugljen, ovoga vraga baki. Sada ćemo odmah premjestiti stvari tamo dole, da ne nosim lako. Da ne izlazimo stalno van i to. Ok. Sad da na brzaka to postavimo i pomečemo ovako često, pečnica i tako. Sad sve ovo što nam ne treba, stavit ćemo malo ugljena u pečnicu. I ovi vragova. Evo ga, sada nam je malo moja seka smetala, iako ne bi smjela tako u videima biti. A dobro smije, šta ne smije bilo. Malo je dosadno, jebi ga, šta ćete. I onda sada malo skupiti hrane, bog te man. Sad samo da ima, ajde evo ima u blizini jedno gica, idemo da je zakoljemo. Jebu te nestala. Ma da, baš mi zada sad nju ulovit, bog. Evo ga. Ovo je naš početni dom. Iako nije baš nešto, ali jebi ga, šta ćete. Takav je život. Evo još ugljena, ali mi ovo sve pokupit, bog. Tako. I kao što sam rekao, u sljedećoj epizodi možda budemo to kućicu gradili, nadam se da će vam se svidjeti. Jebem ti, ovdje je negdje voda. Nije to opet sad. Ok, ja bi ovdje sad završio epizodu, nemam šta da radimo i tako. I ništa, to je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem videu i pozdrav!